Mu kwezi kwa gatanu mu 2023 ba engineer benguta ba district ya Rwampara bakemerezwa abokoresa ku bisente ziri kurenga miliyoni 206 ezabire zirizo korenguta 3 ezuru mu rwa Kinono Katereza Nyakabare urwanyamukana Kibare byanamera hamwe n'urwango gwo kuzabituntu kando kwihobo engute zitaho mu mberambi nyomo yabazyo abembezi ba district ya Rwampara barugireho batonguzo korenguta 2 kandi babandize no kutongoza urwanyamukana Kibare byanamera urwino buringo bwa kilomita 28 urukuza kumaraho miliyoni 5 twereka kilomita 5 bizako zishigwe mara kilomita 23 izo tuzakuzishara tuzurundane kandi tukompact tusindagire tukweto compacting kwata sente ukazeza umuntu miliyoni 9 ngo aje akora uruguto zikawaho ati niki yakoze twabakwata twabatom police investigation zitwa kucherero ukanyo kani ifichiruji kani ndone kirungi kawo wa district ya Rwampara wire bataringaya ashoborira habwe nshinka district bakirirwo kongera center rugutoru hano mu buteka umwanya nari project bari bagicondoza mushemirire kurindaho kubanza bamara investigations echo nicyo cyatumire twakererwa kongati kugira ngo abebembezi banyu bakabanyire ko ruguto muri rwa Patrice Kibare baine mwani tatinde ngudo nibatugura rais nibatudondora but kwatinde ngudo erije no twara chuma okarachi otunga sente nunji so abaina obaina kaitusi eyo muhanda osale kuchirikale niyo purpose y'enchikongezi okutongoza ki project abatura ba Kibare batugambira ko batwira mu kubonabona bwanyuma y'inguto yabo kusisikare kabanke cyandagazi tutentishure bitoce kandi twine mwani bayino batsera munonga ba boda boda na taxi zindi kurugoma bayino batsera munonga urugamba kuzanya mukana shinjikana no muntu mutine choine saba kutkora ruguto tse munonga government ya Rwampara tubona bwine abo kwa umuntu kabano za kutemba nkaboda ikushaba umutwaro ku Kibare kuzanya mukana hati nkaba kazibenda abamwe babena bafa batakacena na mwirwarro abana nkabo mukaza shibana rumwe n'umwana umwafa mwe tubona bwine nkitwa bakazi twenda artist barshuke maramu barukatereze barshuke maramu nitwe tubenka bande nguto rubonere ubwo bebembira umyishingiro wa Rwampara East Julius Tusime Karohanga aba bagarukire batongozo koro ruguto rwango gwo kuzabituntu rwino buringo bwa kilomita 5 rukuza kumaraho miliyoni 2 ahubwo murundo gwo kubanza kandi nuzakorwa ministry y'ebyenguto etiriho miliyoni 200 ubwe bakwatanise na district ya Rwampara etiriho miliyoni 5 inengu amasiko mingi ngweze gudo twatuzikozire za tukoresha trentu yetaga kugira ngo ibyemushuburo ibyo buhingi ibyo burisa byabasa kutambura kurunja umunonga nuko tukatungire complete road unit ibyo mabyo nebitwetega konke bitwatungire tukatunga ibyamani kubasa gukora openings bukakora imihanda numureba Rwampara district imihanda yitwakoze ni mingi munonga abo TV West ndaidan bataringaya.